Tima Kisumu nyakora mgajwanga teri nyake county ma Machakos kama jatend piny Kenya William Ruto kwa jotelo mathurka nyato mago makweth marazimio la umoja One Kenya Alliance mondo omiye thuolo mar chopo singo mano miyo ganda jo Kenya kinde campaigns mage. Ruto ne wuoye county ma Machakos kinde mano yuore nyasi mar gwero kamano singo tiyo kanyakla gi oganda jo Akamba piny owacho mare. Nen nyasi moriwo dinde bura mano bagie county ma Machakos, nyasi mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto kod josiasa mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto kwa kweth marazimio la umoja One Kenya Alliance mondo wene kinde mar tiyo ne oganda jo Kenya katwa kinde kweth marazimio la umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza podi pango. Wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini waongee ile watakubaliana tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya. This decision that you made as leaders, as a community, kukataa hii maneno ya kuweka sufuria kichwa na maandamano, mumeheshimika katika Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Ruto yeye amesema hataki handshake. Raila amesema hataki nini? Handshake. Tunaelewana? So, kama wewe ni opposition leader, kaa hapo. Kama wewe ni president, kaa hapo. Sisi wote tuendeshe Kenya ikiwa kitumo. Ruto nyiso moro mare gi jotelo maya dhod jo Akamba masani tiyo gi piny owacho mar nyawo dongruok kotelne gi governor ma Machakos Wavinya Ndeti. As leaders, it is incumbent upon us, even as we pursue the things that matter to us as leaders, we cannot put in jeopardy the issues that matter to the people. Governor, if they never talked about you, you are not doing anything. You have made the right decision. Na mimi kwa sababu tunaelewana, acha nikushauri, kaa karibu na huyu rais wetu. Kaa karibu na huyu rais wetu. Ruto mano otiringi jalop ne Rigathi Gachagua osingo bagoromo gi jotelo maya dhod jo Akamba mar winjo dwaro magingo mar dongruok kaka yor nywako gi sirkande. Mimi sitawacha watu wa Ukambani nyuma. That was my commitment. Si ni kweli? Hata niliwaambia nikipata ushindi nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo. Si niliwaambia hapa? Mimi I have discharged my responsibility. Nilimtafuta, kamketisha chini. Yeye mwenyewe akaniambia anataka kuendelea na ile maneno. Sasa what am I supposed to do? Hii Kenya ni kubwa kushinda sisi wote. It is bigger than all of us. And if talking is going to give us peace, and so be it. Limbe Ruto Machakos biro lario kende bang' yanga chendo mar keyo pie gwenge ma Ukambani mathoth ne thoro bedo gi oro kakoro singo jiwo chendo mamoko mag dongruok e gwenge go. Mambo ya dams ambayo tumesema tunajenga dams karibu 100 Kenya kubwa. Hapa Ukambani tumeweka, hasa hapa Machakos, tumeweka dam ya Yata. Hiyo dam ya Yata safari hii lazima tuijenge, tuikamilishe na mkunywe maji yake. Mimi nataka niwahakikishie all those roads ya Kenanie kwenda Kangundo, yes. So hiyo barabara yote iko katika rada yangu, tumeipangia vizuri. Baada ya hii budget tutarudisha wale contractors wote na tupange tuhakikisha kwamba zile barabara zinatengenezwa. Bende osingo biro yore mag pure gwenge go kendo nywando rawere e chenro mar gero ute manengo gi ogonyore kaka yo loso ne gi thuolo mar tije. Minimum we want to build at least 5,000 houses. Hapa Machakos, ngawaje mjumbe wangu bwana Caleb amesema anapanga nyumba 100 ya Machakos town. Mimi nataka nimwambie minimum tutawapatia Machakos town is at least the first 2,000 houses. Tunahitaji vijana karibu 6,000 ama 7,000 ambao watatusaidia katika ujenzi wa hiyo manyumba. Tunahitaji masons, electricians, plumbers, wale wote ambao ni mafundi wa aina mbalimbali, carpenters na wale wengine wote. And we need the young people of Machakos to be part of that program. Ruto singo dhi mbele gi chenro mar gero boma ma Konza kod gero kuonde tiegruok man kod lony manyasani.